Hakane ka Eucharist bakui tongin duai nagabenda ka jingkoi jingkia jong Emilia Savian, David Gatpo, Albansius Bupang, Adela Gracildora Savian, Adriel John Savian, Aaron Josiah Savian. Miduairu nagabenda Linda Linkoy but John Lingto nagabenda ki yingasen jonki bakendon ka jingsu ka jingsain. Ngiduairu nagabenda I darihun Lingto ba badon ki exam. Kebalai, jika sedang nomor kebalai. Penjau ko penen, masun tu pen slap you baho. To an condemn, me say. Toinaiti hawu ya bara ka jingang nur jangi bautrai un shimdi pura yangi vei pai vei baun karko yangi un pen khoi pen khia yangi naga jimpang naga jingshitom jangi baun yada yangi bautrai unang penyajan yangi baro shaka senda jangu kamdame hagane ka ayam advent giduai kar pangru naga benda ka Bible convention hagane ka singit sajai babar ki bri ki benwan Kinyo yaga jingai yaga jingkurku ke jemutrai. Ha kerteng upa barukon badomen siyem bakuit. Amen. Kajinga jemutrai jangiyo Jesus Christ. Bad kajingi jemubleng. Lem bad kajinga silok jangamen siyem bakuit. Kindon rengka bat pi barra. Rengka bat piru. Ko himen ko para tongin sange shipor ban pan map naga benda kilait kilat jangi. Utrai wan ban kring yangi vai pai vai shaka sinta shaka jingit ka chu badunang shimdi ya bar ka jing thalot changi jing duna changi bauna kit halo changu yaki pop changi bandu plai lud yangi kane kalang ka por jangu nong pani to induai baun pen kui yangi ก
Kotrai Jesu, sai kud yangi dagas nampa kardor jeme, na bara ki pop ki bangidale, nga pla, Au blei berdua bara, pada pi komen ko para le pop sibune, dak jing berkat, dak ti, dak ikam, dak jing le klet, dak jing le palacuna, dak jing le palacuna, dak jing le palat pakrau ejuna, nama kata, nakarba dia kamaria bakui, kabayesa katesoti, yaki angel bakiri kui, Badiapi ko himen ko para, bentuai nagabinta chunga, how try ublay chungi. Ublay badan bor bar unis seneyangi, barandala ma bigi pop jungi, unyalam yangi shaga jingi mbam jukut. Amen. Dragon drago blay, isneyagi. Dragon drago blay. Isneyagi, Christo o Christo Kono penim chami penim yangi, Dragon drago blay, Isneyagi, Dragon drago blay, Isneyagi, Christo o Christo Kono penim chami penim yangi. Tong in nia duwai. Ni duwai nagabinda baro ka parthe, nagabinda ka jila jungi, nagabinda ka ri jungi. Ni duwai nagabinda ki bapangi bashitam ki niya jingkwai jingkya. Ni duwai nagabinda baro ka bapin kare, nagabinda ka ayom Christmas. Pautraim shimdi pura, ya baro ka jingang no jungi. Duwai nagabinda ka Bible convention, hagane ka smith side jang, ya bahar ki paid ba ki ban shimenta ki father ban snap plapo ya ki father ki bayala but belong jing duai ba baharo ki nangyo ke jingai ke jingkaku. To penki ya ki donu jongi kotrai ban penkre ya ki lendi jogukun balaka marwe jome kramba da ka jingwan jongu yan shem yangi ki babit Bajikriya be dagi jingmud jimparka ke bela penkue pensuba dau trai joniu Jesu Kristo kun jame ubayim badabasan sha renka berme haga jingelang kawai jungu mensiem bakui uwei ublay junom la junom. Amen. Cingpulen kitab Yesaya na itulupa. Naba mga utray ublay jongpi, ngabat yapi na kakti kamon. Day mga ubaong api, wating nga ngan sayarap yapi. Wating ko Jacob ko wi bapli, ko Israel kanyang barit. Ngan sayarap mga day uyawe bakren unong pelajong pi ulang ubakoy ka Israel hakmi ngan penlong yapi kakor teliat batmai kabanep bahagi biniat pinteliat yaki lumba hadu bakin dalwet bat pin kelas-kop yaki lumrit anda pipe yaki kal kan rong no yaki bat ka yong kan sakenting yaki hanta mapi pin sashat kemen how try bat pin sayob rom how baku ka Israel anda ki baduk bat ki bakerdu ki wat klem dayo bat ki la terkhong utleit basliang nga utrai ngan sajubab yaki nga ublay ki Israel ngan ino yaki ngan penmi ki wa halor ki lum lendum
บัดกิปอเลวหากิเทมงานเป็นลองปุงยาการีกันจะบัดงานเป็นกระซอยนากระเดวเขียงกระเดวไลเองานทุ่งกิดิงเกดากิดิงชิติมกิดิงมาร์ตลบัดกิดิงโอเลบหากิเป็นท้าวตะคองงานเป็นเคลังอุดิงเซอุดิงซิเปรสบัดอุดิงจูนิเปอร์ดากันเนกิบริวกินดุบยูอีบัดกินดุบติบกินดุบอิทุบัดกินดุบสงอทูบัดเดกบอรุตรายกับบาเลยากันเนบารออุปคุยกิอิสราเอลอุลาทาวยากันกักตีนุตราย Ni sangmu Yahweh. Gimana kasam cispa sapusan nomor praspa ndrupusa ngan yai pendon buram yawi ku blai ku sim chongan ngan ker teng chong me chu non ala kasni ker do
Ko Emmanuel kos im bai ko nong sensar jungi wan ben im yangi ko try ko play jungi Hallelujah Utrai undon rengka berpim. Rengka berpiru Kajim ule na ka gospel bakoit kat kumu Matthews. Kaburang hame ko try Nga om happy. Om bajudon briyu. Balaka ne ki kinte. Ubak krau kat u ya Anis Baptist. Lajar kata ubaritam haka hima bane upalat iyavu. Nadu kapor ba uya Anis ulastang banyala nadu hadu minda kahima bening kalasha tompor. Bat kiba yaw mensiem kikini iyaka. Barro kinangya tulupa bat ka ain Moses kalaya tulupa hadu kapor uya Anis. Bat lada Pikoloi ben pediang iyaka jingya tulupa joki uya Anis came udai Elijah ubansa one uta bodon gishkar ban snap to un shashkar ka gospel John utrai Kajingaro yami ko Chris ko himen ko para bayi ha utrai Jesus Christ ngidang yusngo na ka kitab Isaiah nungya tulupa ya ka jimpen kre ya ka jington kam jogi ban shashkor ya utrai badu u ya u Isaiah nungya tulupa ukran hangi hakeno kedur ngidon kam ban yajan badu trai haka jingim ka jogi bad haka gospel minta kasni u Jesu u kadau hangi ya ka jingkrau jomu ya Anis Baptist bad larangi pe ya ka lindang ka ba katway shua ya kane ka benda ka ba Jesu kran u Jesu dang yaro ya Anis Baptist bad dondru kiba perkat ba Anis Baptist ulong u Elijah uba wan haka sin ba banyala ya ka kubor nama u Elijah ulong uba karautam na padengi nungya tulipa minta u Jesu u kadau hangi u Anis Baptist ulong u kam karau banya baru ki prophet jangga hindai nama lempa ke shindur jongo Anis Baptist ngiyosngo syapang ke jingwan jongo nampeni badu Anis Baptist ula penkare naga benda ke jingwan jongo Jesu badu layala iaka baptisma jongka jingkala kabamut ya baru ke briyu ban pediang yau nampenim ngidon kam jingkala kabamut badu Anis Baptist ula peni hangi iaka jinglong jomunong ya tulipa ulalong ubaritam lada kaparte kapet yawu namar ula shom ula sa hari kenja ula bam iake jimpam jonga ri kenja bad shimla don ga jimpam kumba bam iake ri perte bad ki barispa Henry u Jesu pan u kadau hangi u Anis Baptist ulong ubakam karau ulang ubakarau napadeng kinde baro belaka iya kino gikol kabamut u Jesu u kadau hangi lempa Anis Baptist ka kubor babah kala wansha kene ka perte baduom uni ulang ubakarau na baro kikon balaka daki kinde kabamut kawan haga jempar kha jongi yake jinkerli u Jesu pan
Ya ujisu ru laka daka kende te omde ujisu ulang ku bakrao. Ujisu ukadau hangi ba ya ujisu laka da umensiam bakuit. De daka bor jong umensiam bakuit daka jingle kampurla jong ublehi ujisu lawan ka nama ka Maria Tesati shua bakan sham badu Joseph kalapun kun. Yau ya Anis Baptist part ya ka kimigi pa kila sham slam kalam kun ha ka jinglong temen nang ta ublay ula kerku ya ka Elizabeth bad ka Zakaria bad uji ublay ula le kambala ha ka jingim jongu ya Anis Baptist ru Henry kila long kibala iyato Henry ladangi peg benia ya ka Maria Tesoti shua bakan sham badu Joseph kalaka kabamud ujisu ulang ublay badu ujisu ulang ubri Henry hanne ujisu kadau ba ya Anis Baptist ulang ubakarao na padang baru ki bri balaka daki kende kabamud u ya Anis Baptist ulalong ubakarao shua kabalang kalastang banyo ya kadur kadar lempa ujisu Chris shua ujisu ula seng ya kabalang Yanis Baptist ula dan baru Yanis Baptist kalamda yusno ba ya ka kubor baba ula long ubakarao mangi vei pe nilayo lakayangi ha kabala nilayusno ya ka kubor jonga gospel bad lemba ke jimpediange ka kubor jonga gospel ni kalalong kiba karao nagadagada Jesu ula kadau hangi ya ka baritam ulang kam karao yau Yanis Baptist mano bade baritam de manga bad mapi nama ngila pidiang ya ka gospel ngila shashkor ya ka gospel ngila im ya ka gospel ngila pusol ya ka gospel bad ni kongu ya ka balang bad ni kongu ya ka jinga e kabawan tuit na ka balang Yanis Baptist pan shimladon kane kalad shua ujisu ulastang ya ka ministry jomu ulaya Henry ula kerlalong bakarao namarba ula yom madia ka jingger ko lemba ka jingwan jingle jonga Maria Tesoti ya ka Elizabeth kedon ki dak shing kaba Yanis Baptist ula yopedian na ujisu Henry umpadiopedian ya kaba pura haba yanujor bad kata ka jingduna nilabanong mangi iway nilong kam kraw banyaw Yanis Baptist haba ngi puson ta kawe pat kadur Yanis Baptist ulong bakadu na padeng ginongya tolopa bad ulong bakarao kam shimod ya baru ginongya tolopa kila yemshua ya wo kimde ki bakarao kam shimod u Abraham shimlalong bakarao ki baro kila long ki bakarao namar kila yo rum sha baneng Henry Yanis Baptist ulong kam karao namar ula kadau yengi ya ujisu Yanis Baptist ula yatu hangi shapang ujisu Yanis Baptist ula penkra ekalendi nagabenda ujisu Yanis Baptist ulanga jimpura joge jinya tulupa jo baro ki jutang baring bad ula ring jingmut ya baro kabala yatulupa haga jutang baring bad ula ong hangi peit hangne ujisu udan uta ulang ubakarao ban ngamlong ubabit dor ban loit iya kajuti jo kabamut ula penrit ya lade bad ula penkrao ya ujisu ula langa sur jongo bale bakadau hangi ba ujisu udangwa bad ula don la ka jonga jingkrao namarkane mangi wei ha ka jingim jongiru ngin salong ke bakarao habang istam ban kadau ya ujisu ya ki hemen ke parajongi ngin salong ki bakarao habang yalap ya ka kubar babasha pangu Jesu ya ki himen ki parajongi ngin salong ki bakarao habang istang ban im ya ka jingim badu Jesu ha ka jingim jongi kamdame ha ka ne ka po jonga advent kan bang kabalang ka ailah dia ni ban puson jiliu ya ka jingwan jongunong pening tongin long ki balak karai
bangirungin yo yakane ka jingkrao kaba palat kaba uyaanus baptis ulayok pediang haka jingim ka jongu ko himmen ko para tongin karpadi autrai ban karko kardo ingi vai pai vai bangin dup yo mad yo Jesu haka jingim ka jongi ko Jesu be id ngis ngu yame ba me pen krau yangi ngis ngu yame ba me pen sule yangi ngis ngu yame ba me kring yangi shaka senda jame karko yangi ko Jesu pen khoi pen khia yangi pen krau yangi lempa ka tin jame lempa ka kubar baba lempa ka bor jaga jimi pa enya ro ya utrai Jesu Christ Chinom Rajanam. Amen. tongin pla ya ka jinge ka jang ngange Au lei upa badan bor baro. Non tau ka beneng makakendo. Badhau Jesu Christ kun mamarwe jamu. Utrai jami. Yau balapuna mensim bapui. Yau balakana ka Maria Tesapi. Bala shala ben hapopon Dios Pilatus. Lasana na yau. Ulaya balatep yau. Ulaya shagibaya. Hagasni kapalay ulamipat na gibaya. Ulakiyo siya pinay, usyang siya kamon uglay upang tagan mo baro. Nandaw wanpa panisya yakraim balibaya. Nangit hau mensuyam bakuy, hagalalang katolik bakuy, hagajing salot kirikoy, hagajing mabdekipo, hagajing ipat kado, hagajing imbang chikut. Amen. Laispa Prapuwe. Laispa Prapuwe. Pekanika jintawa, Pejaniko try. Katkabani don kendra, Iso babana. ya duai ko himmen ko para baga jinghian jonga ba jopi kallong ka padiang kon ha uplai upa badan bor barra to try putting it in nyana ti jopi na ka benda ka jingaro ka rom ka teng jongbu ka jimato yangi pada balang ko jongbu baro ka wei to padiang ni karpat ko trai ya ke jingais ngabha ya ke bangila lumlang na ka jingais bon jame batai ba kata kabangit tarwa hangne hasla perte kan kalalong yangi kabainam jonga jingsius pa junom jame da ukris utrai jongim amen utrai undon rengka batpim to ken tiu yala ki donod ni ken tiu ki shau trai pangin aimu yautrai ublei jongim ka shong hok bat ka dei
Dashisha kalong ka badai bat ka basyonghok. Kadaiti jongi bat ka jimpenim yangi. Hamalla ka por bat ka jaka. Banaingu yame ko kinran. Ko pa bakoi. Ko blay badon vor bat bam jikut. Lemba utrai jongi u Jesus Christ. Haga jingwan beningkong jongu. Ula shim yakal jinglong brio ba po jongi. Bat kumta ula pendat yaka saintur. Kabamelam mang nadu menshua. Badula plate naga benda jongi yang kalindi shaka jimpenim bam jikut bakumda haba unwan ban wan biang haka bor bat kaburo bad haba up la pen paulut yakie kie baro ngi ki ba apke me lindi yakata hagasngi nginyo benda hakata ga jing kular ka bakarau ka menda nginot ban kermen bad kumda rangkat bat kiangel bat kiar kengel ki kesem bat ki hima But baro ki pait berlin but ki bor jungka bene. Ngirwai ya ka jingrwai ya ro yame. Kadba klem sange ngi pen bena. Bakud, bakud you try. Bakud you play guitar. Make bakud take it up. Like a Toginai hautrai ke jingang nur jongi baka. Ngi karpad yau ba unduk thai yangi, unpen krau yangi, lempa kane ke yu kerish bakui, lempa ka jimpediang ya ka met baga snam chemu, haga communion mensiam haga jing duai jongi, pautrai nankar ku yangi. Dashisha melong bakui katrai, katemei jong ka jing kui barra. Namar kata ngi karpadia me to pen kuit pen kantang yakine ki jing tarwa jangi da ka pa ya umensriam jamme kum ga umje halo jangi bakinduk ke lalong yani kamet bakasnam jangutrai jangi o Jesus Christ haka por bala dino yavu badala ka mons ngaba Ulapediang ya ka jingsha shita. Ulashim ya upo. Bada kabaingu yame. Ulakedia yahu. Badulai halage sentran uom. Toshim batobam na kane pi barra. Namar kane kalong ka medjanga. Ya kabayanaiti naga benta jompi. Hakaju karu kamendala le abam ulashim ya kakuri bada kabaingo biang yame ulaya ka halake sentran uom toshim batudi na kane pi barra namar kane kalong kakuri jagasnam janga janga jutang bate mai badbam jika ya kaben pen mi naga benda jumpi banaga benda ki babon ya kaben map ya ki pop to le ya kane ban kan mau yanga Kosnam bakardor jangu Chris to pen koi yani to pen koi pen kia yani to yada yani nau bamen naki kalam Kajing maya jong kajing
Namar kata ngi ki ba penmenda ya ka jingiap bat ka jimmi pa jangu. Ngi talwa hame ko trai yau pu janga jingim bat ya ka kuri janga jim penin. Ngi rai nguaide namar mela nyu yangi ki ba bit ben yang hakama jamme per ben shakri yame. Da ka bas ngeverit ngi karpad yame. Bangi ke ba yo benda hakamet bat ka snam ukris. Ngin long ki ba la penyatali ka wai da umen siyam bakhui. Taken mau ko traya kabalang jamme kabala priang hasatala ka parte. But the penjanaya ka haga jingi Renkad badu Francis upa bakhui jani. Father Ansem administrator janga diocese but baru ki lingdo but ki rinium. Taken mau lemro ya ki himmen ki para shinrang but kinde ki bala yoti ada ka ba kermen ya ka jimmi pa. But ya baru ki bala klat no haga jingi sune jamme. Top diang yaki shaga jingshai ka kuma jamme. To isene yangi barang ikar pad yame krampa renkhat but kamaria teiso di bakoi ka kami jango bale o jaso bakodo korim janga ki apostol bakoi o Francis de Sales bakoi but baru ki rikoi ki bala pensno bhaya me pateng la pateng ngindup lam ki babbe benyo ben dalem haga jingim bam jikut but bangini ra but pendan buram yame da ukon jamme o Jesus Christ. Dawu lembadu badhawu kallam hameyu blayu pa badan bor hage jingelang kawe jungumen siyam bakui barok kaburam bat ke jingero junom la junom Amen. Tongin duai kumbau Jesus lahi kai ingi ben duai naga benda ke jimpang ke jing shitam naga benda ke jing tolot babon chai kam tame naga benda ke bapang ke bashitam ke batyaha ke hospital iduai ru naga benda ka jingja janga Bible convention ha ke nega singi sai jai naga benda bar ke pait ba ke badon jingwa ban shimenda bau trai ulle ka kambala aga jingim men siam pat ka men ka phat jogi Kopa jangim Ubah keneng kalong bakoi ka kerteng jame kanwan kai ma jame kalong ka mon jame ha kendel kumpa beneng to ayang imenta ka jimbam jangi ka ba alagasni batama piangi ya kering kan jangi kumpa ngiru ngi ma ke beles niu piangi pawadela piangi shaga jimpen shoy and rate of light ingi naga basiniu Topel ait yangi ni karpad kotrai na ki jing sini barra. Haga jing spoon jamme toy jing suk jing sign haga sni jami. Kanamba daga jingera ka jingis ne jamme. Ni light bara bona ka pop bangin yo jingeda na ki jing jinjar barra. Kat bangida ngap keme lendi ya ka jing karmen bakoi. But ka jing wan pa jung nong penim jangi u Jesus Christ. Namar ka jongme ka long ka hima ka jongme ka bor ka buram junom la junom Kotrai Jesus Christ me ubala omha ki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janganga ai happy wat pe ki pop jangi Henry ya ka jingai jagabalang jamme bad ha ka jing spoon jamme toy hakaya ka jingsuk bad ka jingatale ka wai katkum ka mon jamme mame uba im bado basensha junom la junom Amen. ka jingsuk utrai kandon barabo renka bat pim Rengka batfiru Dapta ka jingilu try tongin yai markalia. Oh, good lamb roll, me baki no ki properte, dos yosene yangi. Yang
kami ukun lambaro jango belai hakami bakit na ka pop jango perte sukitok ibala kosha ka jing kawai jango ukun lambaro ko kan rat ngam long pa sung ho pa wan ro po ka ying chunga an reis ong tang de ka tin ka man sim chunga kan sakhya hi met res nam jango kris kan lianga sha ka jing papchik wai mani yau try number arspa khat pra try chunga lay chunga
เป็นสเลย์มีเยซูฮาเลลูยา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 ฮาเลลู
hallelujah, 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 Jesus, 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 hallelujah, 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 Jesus, 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 hallelujah, 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 Jesus, 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 hallelujah, 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 hallelujah. Tong in niya duwai. To ai ngi karpan ko trai bagi jing maya ki bangi la pen menta kin mentoy yangi na marwat mendahi kabang ngi dang yai hapadeng kie ki baduna mehikai yangi banyi ya kie ki bakencha bani but ban batskem yakita ki bani da ukris utrai jangim Amen. utrai undon rengkad bat pin Rengkad bat pir. play badon bor badon karkoip Uppa barukon badomen siyam bakoit Amen. ya lesuk ban penpana ya kubar babha jongotrai da ka jingim ka jompi Ni somo yau blei. Kok pa jungi ba beneng kelong bukoi kerjeng jumi kan wan kei ma jumi kelong kamwan jumi ha kendau kumba beneng to ayangi mata ka jingbam jungi ka ba halagasni patuma bengi ya kiring kang jungi kumba ngiruing ma ya kibalas ni bahwa dalam mengi syaga jingpen syoy Andre to pelajari naga wasniu amen Hublai ku Maria kepada terkecingai utrai dumbat pa nagarku ya pa na pedeng kentai pelagarku ya saga kuat jam pa Jisu ku Maria bukui ku kemi jam blai tu duain ke bentai jungi kinong pom menta berkapur cinyam jungi amen kaburam hau pa kutapun kamisim bukui kumar kalong akabah menikong kunju menta berbarabor cinam la cinam amen Nakanombar kebesak. Tuhan Immanuel, Tuhan Zeus Bayu Israel, Zeus Baben Ruba Melata. Bau rang lia jing long rong Tuk men, O Israel Ulajan wan Immanuel Tuan jisaru blame Wan pendrin Tiaga bertei Belajar sakma endalanyong Bat ngaduk sudaryam kapong Tukmen, O Israel Ulajan wan Amen. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one
I pray.